Gabagare go ya ka pegelo ya dipatlisiso tse di ka ga magato a tlhotlheletso ya ditshwetso tsa mafapha a puso, bakhuduthamaga ba Eskom ba dirisitse dithata tse ba nang natso mo go tlhatlhobeng botsamaisi ba setheo sa trillion. Pegelo e bontshitse fa mokhuduthamaga mogolo wa maloba wa Eskom ga mmogo le motlhankedi wa maloba wa matlotlo Annette Sink ba ungwetswe ka mekgwa e farologaneng go tswa go Guptas kana Salim Esa. Pegelo e re dikgato tse di tserweng ke batlhankedi bagolo ke tsa bonweenwee. Dipatlisiso tse di ka ga magato a ditlhotlheletso tsa puso di re ntlhangwe e tshwenyang ke ka ga sesupo sa tuelo sa diranta di le milione di le 595 tse di rometsweng kwa trillion. As previously communicated, Eskom has already taken steps to recover funds irregularly paid out by Eskom to various suppliers. In this regard, Eskom, working closely with a special investigating unit, has been successful in recovering 1.1 billion rand from McKinsey & Company, 1.577 billion rand from ABB, as well as several other significant cases. Eskom has further initiated civil actions to recover some of the monies lost to state capture, including 3.8 billion rands in damages suffered by Eskom due to unlawful actions by those implicated in state capture. Eskom is studying the report to identify whether there are implicated individuals still in its employ and will take the appropriate action as required in line with its policies. Mo matsatsing a go neng go tsweleditse dipatlisiso tse di ka ga magato a tlhotlheletso ya ditshwetso tsa mafapha a puso le bogwenegwene, pegelo e fitlheletse gore matsapa a tserweng go batlisisa matlotlo a bosetšhaba a na itaya sefololetse. Khomišene e tlhagisitse dintlha tse di botlhokwa mo maanong a go batla go thopa lefapha la matlotlo a bosetšhaba. Ka Sedimonthole wa 2015, Nhlanhlanene o ne a tlosiwa mo maemong a tona ya matlotlo mme ga thapiwa Des van Rooyen mo matsatsing a le mane. E ne ya re moragonyana Nhlanhla le Gordhan ba tlosiwa mo maemong jaaka ditona tsa matlotlo ka ntlha ya go se atlanegise tumelano ka ga nuclear, go rekisiwa ga difofane tsa SAA, Petro SA le Denel Asia Venture. Go le jalo, khomišene e re naga e tshwanetse go nna motlotlo ka ditona tseno ka go nna kgatlhanong le go tlhotlhelediwa ga ditshwetso kwa lefapheng la bosetšhaba la matlotlo.